Il-ħadd wara nofsinhar fil-Belt Valletta saret protesta minn dawk li qed jgħidu li bl-emenda fil-kodiċi kriminali li qed jipproponi l-Gvern se jkun qed jiddaħħal l-abort. Dawk li organizzaw il-protesta li fl-imoddi kienu wkoll kontra riformi importanti oħra qed jgħidu li se jidħol l-abort minkejja li l-artikli kollha li jagħmlu l-abort illegali kienu u se jibqgħu fil-liġi Maltija. Fost dawk li hemm fuq quddiem tal-kampanja kontra l-Gvern hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek, nies mill-Kurja tal-Arċisqof u strateġisti tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista għamel tiegħu din il-protesta b'reklamar qawwi u billi qed imexxi fil-Parlament il-gidba li dieħel l-abort. Preżenti wkoll dawk li fil-Partit Nazzjonalista dejjem mexxew kampanji kontra r-riformi. L-eks kap nazzjonalista Lorenz Gonzi reġa' sappostu fl-istess folla mal-eks Ministri Tonio Fenek, Tonio Borġ u Francis Zamid Dimek. Protagonisti wkoll Paolo Borġ Olivier, Godfrey Leone Ganado u deputati nazzjonalisti preżenti. F'din il-protesta ġiet innotata wkoll preżenza qawwija ta' sorijiet u assessin li wħud deru jaslu bit-trasport organizzat li waqqafhom fi triq Ġlor Mukassar. Għal dawk li attendew u li deru jintlaqgħu bi prominenza kien hemm ukoll il-pester ta' River of Love Gordon Manxie. Kull minnu favur il-ħajja naħseb għandu jkun hawn. Fost il-kelliema fit-tmiem il-protesta kien hemm Dr. Mirjam Xiberras, om li kienet fuq quddiem kontra l-Gvern kull darba li rid iwessa s-servizzi tal-IVF pajjiżna. Dejjem qalet li dak li kienet isir kellu x'jaqsam mal-abort anke jekk kienu liġijiet biex jitwildu tfal. Xiberras baqgħet tirreferi għall-emenda tal-Gvern bħala abort u qalet li se jinqeret il-ġens Malti. Abort jonqosna biex jinqeret il-poplu Malti. U fil-waqt li fil-Parlament Kerola Kolina tax-xifhem lil Maltemp tal-aħħar jiem batu Alla, Mirjam Xiberras ukoll jidher li temmen li Alla għandu x'jaqsam mat-temp u l-emenda.